Ini ku ngeleng, bahkan ini ku anti sengirem barang. Nggih. Hai. Kowe lakon gendong nanti foto. Lho wani, Mbak ya? Wani gendong. Wani arek iku. Sik cilik kowe iku ae. Wani. Kan njero tebu kaya kucing lho. Ya berok-berok. Oh, Sri Bombok. Kaya iku. Wah, kuat. Ono bobot. Kae padha pakane sapi. Sing lanang omah gelem mati. Nggih, ageng. Niki sih tumbas sudah 5. Temen lanang mana ae. Tapi nek ocelan njaba ya terus ilang-ilang. Nggih. Boleh ilang sakit balik mulih. Nek mboten kecekel wong mantu. Mboten perem niku. Wah nek kecekel. Kalau diceluk kalau. Kalau diceluk. Oh, kalau diceluk Mas Isam sedeno. Kelinci Mas. Kelinci Mas. Kelinci Mas. Kalau pada dipotong aja kalau. Pada potong ya. Oh, action, action, action. Oh, niku ngono, Rek. Asa action niku ngono. Kesel. Kesel. Kok tambah iki kalau kelinci melayu kalau. Yo. Kesel. Oh, cak mantap kalau Mas Isam. Iki bawa awake kaya anu. Nanti kelah. Sak mantan sen besar kanan sini 5.000 buah. Bekas mana? Nanti kelah. Oh. Kali. Kali kalau mana aja kalau. Ya. Kali. Lo anak kucing. Lo ada kucing ke depan kucing lo. Begitu anak ini kok lo. Lo ya, kak kau juga ya. Kan kucing nak lo. Lo. Ini kucing ini kok. Masih sangat. Pegangan, pegangan. Pegang. Diambil itu kelincinya. Oh, kelincinya mengintip. Goyang Morena.